Tātou Tapua'iga I le Atua. Whauta, o le mea matua Lenei ma le matango fia lava. Pe ano nofo whātasi lava ouso. Ua tusa ma le sua Lenei I lunga o le ulu. Na tawheifo I le ava. O le ava lava a rona. Na tawheifo I le ua o lona ofu. Tātou vivi atu I le Atua I lona viinga o Sauniga.
Whaitawina o le tautinonga whatuatua wha apostolo. I ngangana wha Peretania, le UCC, mali ngangana wha a Samoa. Tātou whaitau. Ma o whatuatua i le tua le tamā. O le ona le malosi malava. O le na whaia le langi ma le lalolagi. O whatuatua fo i a Yesu Keriso Lona alo e tō tasi o lo tātou o li'i. O le na whanau e le nganga pa ia. Na whanau mai i a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia i pule a ponti o Pilato. Sa whasataroina, sa maliu, sa tanumia. No oi foi se oli. O le asu tolu na toi tū mai ai na ye uoti. Nā whioa e le langi. O loa nofo ia i le tūtau tau o le atua tamā. O le ona le malosi malava. Nā tue whio mai o ia e whamasino i e ola mai e uoti. Wa o whatuatua i le nganga pa ia. O whatuatua i le kālesia pa ia e a whiainu uma. I le mana mawhtanga le au pa ia. Mana whamangaloina o Agasala. Mana toe ola mai o Tino le tangata. I le maleola e whavavau. Amen. Malingana wha Peretania. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declared through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquered sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in struggle for justice and peace, your presence in trials and rejoicing, and eternal life in your realm which has no end. Blessings and honor, glory and power be unto you. Amen. Tātou te talo. Whawhitai le tualo mātou te māpa ia. Whawhitai le nei aso mo e whaopopoina mo I mātou lau whanau. Whawhitai le nei aso whaitawina lo mātou te māpa ia. Mātou te mana tua I pēr I aso sāte tasi umalava. Le toi tu manu malo mai o Yesu mai le oti. Whawhitai I lo wanga alofa malu wanga Lenei. I lau tau singa alofa I le ele o le sami. Atua ai mare ao foa I Lenei wa mātou na ai maolai. Whawhitai I lau wa fio. Iau ngā ruenga lilo I ate I mātou. A wawa e whai o Lenei. Ona oe o le atua o le alofa mare anga Lenei. Whawhitai lo mātou ta māpa ia I le mafuta mai o le mawhana o lo wanganga pa ia. E ui lava I na whawhitai ia I mātou matala o puapua ngā mawhaingta. Ai whasirisiri ai peo le tala mai o lawa fio e ala I le wha ia te I mātou. Le tala o le wha o lo walofa. Le tala o le wha I lo wha pale pale. E le malea. O lo walofa fuatia e. Whawhitai lo mātou ta māpa ia.
Awale nei tu waso. Wa malo lo de tele o lau whanau le nei tu la. Au I mātou le nei vai tau lo mātou mataie. Mātou te tau awe pēa o re ngā ruenga o re vi inga mare whaafutai I a te oe. Whaafutai nise o e ka le sia lo mātou mataie. Wa mapu atu I a te oe o re whainga lotu le nei tu waso. Whaafutai le puvai o le ola lo mātou tamā. Ua whio atu lau opo ma le mana. Whaafutai lo mātou tamā pa ia. I whale o lo mātou na nofo ai. O se leni ua e foai. O lava lava lo mātou tamā. Whaafutai le tafo lo fina ngalo ia te I mātou le whanau. Ai whaamua I lo walofa ia te I mātou. Whaafutai mo Yesu ke riso lo mātou wa li ima lo mātou whaola. Na whanau mai e le nganga pa ia. I le manawa o re tau pou lo mātou mataie. Lenei wa whaafiso tai atu ai mala wa fio. I lenei lava I tu la. Whaafutai le nganga pa ia e le o mātou fisoa soani silie. I lau pule whaamawhana whana ia te I mātou. Wanau I mātou o se whanau whaale lava. Mātou te wala au ia te oea nganga pa ia e. Alofa ngia tai pēr I mātou I le ala o re whamaoni. Le ala o re tautua. Le ala o re taritonu ia Yesu Keriso. Whawhanga mai ia te I mātou I me ai e tusai. I le aso malo mātou malosi a nganga pa ia e. Whaafutai te leo tūla fua ia te I mātou. E sola e se mai I mātou ma iau luma I le tele o taimi. Ai mawhana pe lava lau mawhute e te tau mawhai pe lava. Na ia mātou tūtua ai I lo ai e pa ia man mamalu lo mātou wanganga pa ia e. Whaafutai I lo mana. I mai mawhare mai leli ie. O lo iai fo I ore to tele o lo tā oto I moenga o puapua ngā mawhaing tā. Ai le ngata I lea. I nu uma la alwhanga. Mota malawa. Lea tua lo mātou tamā pa ia. Le ai lava se tasi wana o la wa fio o le vaila au mani fo. Fa Manuia atu fo I fo mai o lo ngā lulue le nei tu la. O waere tau ma whai lo mātou mataie e muta lo la tau vai ma le mala malama. A o la wa fio e te whaawa wina lo la tau malosi. O te vala au ma le anganga I la wa fio. Niso lau whai ngā ruenga lo mātou tamā. Foa ia te ila toa o le tino malosi. Foa I le malosi ma ia te o ila I le nganga. Lele ia mana tua ila toa I asa umalava o le ngā luenga. La mātou nei mana onga ila wa fio lo mātou tamai taito tasi ia te I mātou. Ai e te sila fia lava ta tonu ia te I mātou I o mātou fatu. Lele ia whaia alo fina ngalo. Yesu ke riso lo mātou wali I lo mātou whaola. Whaafutai I lo maliu ti ngā. Whaafutai o au e te tala mai pe lava. Mātou te sāvali vali mai I a te oe wha mangalo. O mātou te se mo mātou wha le tonu. Wha mangalo I mātou le vā o le tasi ma le tasi. O le uso po le tuangane fo I le tua fine. O le ka le sia ma le vā o e ka le sia. Yes way. Mo lava lo Toto e whai lea. Ma whama mā ia te I mātou lau whanau. Mai a leu. Whale tonu ma Agasala mātu ia. Whamangalo ia te I mātou le vā malawa fiolo mātou tamapa ia. O mātou se ma whale tonu I le vā maleangang pa ia. Ai mai se oelo mātou a le I whaola. Wha mole mole whamangalo mai ia te I mātou. O niso I lātou. O lo iai I lātou I leo langa o le mauti noa. Ngā lue pe lava oe lo mātou tamai lau wha mangalonga. E tai mai ai oe I a te ia. Yesu Keriso lo mātou a li I mare whaola. E mawai o le Manuia sili I a te I lātou. La mātou tamapa ia. O le nei la mātou te talo. O nisu mea wale ta ue la mātou te talo lo e sila fia. E tupu tā lau mai ai so mātou Manuia. Ia whaia lea pe o lau finangalo. O te ole atu I lawa fio.
I le suafa manu malo pele o Yesu Keriso. Lo mātou wali ma lo mātou whaola. O te tatalo atuai. Amene. Tātou vivi atu I le tua I le pese o Sauniga. Faitawina o awhionga pa ia le Atua. Ngā ngana wha Peretania, o la faitawina le Wesley Sua, o le tasi o le Autalavou, ma le ngā ngana wha Samoa, la faitawina lea le whaitua ia soli ulale. Our Bible reading in English will be from the New Revised Standard Version, the book of Luke, chapter 6, verses 43 through 49. No good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its fruit. Figs are not gathered from thorns, nor are grapes picked from a bramble bush. The good person out of the good treasure of the heart produces good, and the evil person out of the evil treasure produces evil. For it is out of the abundance of the heart that the mouth speaks. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? I will show you what someone is like who comes to me. Hears my words and acts on them. That one is like a mountain building a house, who diligently and laid a foundation on rock. When a flood arose, the river burst against that house, but could not shake it, because it had been well built. But the one who hears and does not act is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the river burst against it,
Immediately it fell, and great was the ruin of that house. Let us hear the reading of his word. May God bless the reading of his word. Whaitauina o nā whionga pa ia. Whaafonga mai e whaitauina o nā whionga pa ia. Maua mai le evangalia e ono. Foi upo e whaasfu ma tonu se ia o le whaasfu ma le iwa. E le aise la au le lei e fua mai fua leanga. E le ai fo ise la au leanga e fua mai fua le lei. O wala au ta etasi ma lona lava fua e iloa ai. O waere e tau e tangata fua o le mati i la au tuitui. La tau se le tau fo ise fui fui vine i le la au talatala. Ua au mai mea le lei e le tangata ami o le lei mea le lei. Ua teu lona loto. O le tangata ami o le anga foi ua au mai e ia mea le anga i mea le anga. Ua teu lona loto. O wa o le tele o mea le loto. E tau tala mai e le ngutu. Se a ele mea e ta uae o e au. Ta uae au e o tou. E lea li ie. Ai tau tele e whaia mea o se whaia tuai. O se sau ia te a mo whaalongo ia upu. Ma whaia e ia. O se whailo atu ia te o tou le ua tusa iai o ia. E tusa o ia ma le tangata ua whaino na whali. Ua ia eri maulalo. Ua tu le whaavai lungo le papa. O na sau wai leo le tafi. Ua whawhati mai le vai tafi i lea whali. Ua le mga o yo ia i lava. O wa ua whausia le lei. A o le whaalongo, ai le whaia. E tusa o ia ma le tangata ua whaino na whale i lungo le ele. E le aiso na whaavai. Ua whawhati mai i le vai tafi. O na pa uloa lea. Ua matua nuti palaina lea o lea whale. Manuia mai lea tua le whaitau mina o nā whionga pa ia. O le launga i le suafa manu malo le tua le tamā o le alo ma le anganga pa ia. Ma le mafutanga mawhana ma le anganga pa ia i le nei lava i tula. Maua mai leo le matua i le tusi sa whaitawina le vangari aluka na matau poiono. O le whaiupe fast fu ma le fitu ma le fast fu ma le valu. O sewa ia te ao ma whaalongo ia upu, ma whaia e ia. O te whailo atu ia te o tau le o tusa o ia. E tusa ia ma le tangata ua whailo na whale. Ua ia eli maulalo. Ua tuu le whaavai i lungo o le papa. O na sauwai leo o le tafe. Ua whawhati mai le vai tafe i le lava whale. Ua le maa ngāo i oi ei lava. A wā ua whaavaina i lunga o le papa. O le manatu au tū o le launga i le nei tū la. Ia fili le lei lo whaavai. Ia fili le lei lo whaavai. O le alanga upu whaasa moa e whapea. E whawhanga tama manu i funga o la au maia. Ai whawhanga le tama le tangata i upu matala. E sa ili le malosi o le tama i le manu i le sua male o le funga o le la au. E usu pa fo'i i le tai au. A wane tau singa alofa i whawhanga ina o le whanawiti. I le tū o le ao ina o le whanau. Ina ia poto ai o le manuiti. Ua maua o le malosi mai i Lona Tino. E vaia fo'i e le manu o le fia o lana tama i le tupu ai o Lona Tino. Ua maua o le malosi. E mawhai ai o na sauni atu. I le foanga ma le whelele ai. E mai moa i le mātango fia o ngā ruenga ua whaia. E pei fo'i o na au i le sami e whango ta sa ili mai o seia. E whawhanga ai o lana tama. Maua fo'i lea o le malosi. O na whelele lea i lea. I le fia ma le oli. E tusa fo'i i whapena ma le tama tangata. E whawhanga i upu matala. E teu wai leo langa o le tamaititi. A wale tele o tau sanga o lo whai mai. I le manei. Lenei lava taimi i le ola whai ai. O upe tau sisi ai o mata upu. A wai e whaavai mai uma i le tua. O le ata mai i le tua.
poto ai o tātou tua a Samoa. Fe mai e whautua ma o ai le tupulanga Samoa o lo o whai mai. O a ngasili ia e poto, e wha vai i le tua, a wai wha vai e fo ilunga o le alofa. E le maalo le awa onga, ai whanga tonu lava de malama, a wā le alofa i le tupulanga whai ae. O le wha moe moe o nai o tātou tua a, ina ia tātou o no lae, o iai le mea tātou te tua iai. Ole wha atua tua, ole alofa, ole ngalulu e wha atasi, ma le no nofo whea alu whani. E a vea lea ma whai ngā ruenga, i le tasi o tangata, e whai iai o lana ngā ruenga i le ola, i lea i tū la ma lea i tū la. E leo le winga ele nā o le whata otua Yesu ia te oe mau, Samoai le tai au nei, eli i le loto o le whaavai, eli le mau lalo, e te mau ai o le maa e whaavai ai o lo whale. Wā o Yesu Keriso, o ia o le whaavai, e ao na tātou whaavai i ai, e mā losi fo i o lana tā ofi, e angi mai puapua ngā mawhaing tā. A wale o langa i whawhati mai fo i ma whasala vei. Ai tu mau pia lava Yesu mo oe ma. Ai se ai te tinga ai. Ai se ai ona ai i a te oe upu o re tara lelei. Ai se a fo i te ola ai whatanga te loto lua. Pei oe o se la au. Una ua tū mai au wale ai o se suamalia e whawhanga ai o se manu. Pe wana o e fo i o se tangata e te tū mai. Awa e le mawhai o na te talalo fatu e whauru whale se upo le awa inga. O le ata mai i le tua, ai poto ai o tātou tua a. Ai se ata o e tali lima atu ai. Tali tuali mai na le lofa ma le anga le lei o tātou tua a. A vea o le nei tai au. Ma tai au e toi sui ai o lo tā ua ola i le wha moe moe. Eli lo loto le wha vai. Au e te manatu wha atau wha. Po le afo i puapua ngā mawhainga tā. Tau mawhai e wha vai i au upu mautala. E moni, lei fo i o se tasi po se sale malama, na te whaitau wina, le whaati ngā o leo neone pe o le taimi e eli ai. I le solo mai, solo mai, solo mai. A iei lava o le tare tonunga wha sa moa e wha pea, a tātou lava o na tū mau i le alofa ma le anga le lei, e tausi ei le vā ma le atua, e Manuia foi o e sa moa, e le sila whangalo tātou tamā. O le ao ngā i tātou i le nei tala. E lo lava re tangata i lona fatu. O le fatu o le lei, ma le fatu o le lei. O le fatu le anga e fua mai ai o fatu le anga. O le fatu le lei e fua mai ai o fatu le lei. E pei o le ale ngā upu e whawhanga o le manu. I lana whanau. I le sua malie o le funga o le la au. E whapena fo i le tamā ma le tina. I le whawhanga i lana whanau, i le sua malia o le upu, ma le matango fia o le tala. Ai se a ua sili ai i le tangata o na whaavai i le whale, i lunga o le oneone. O na fo i manatu fua te ifo e vavi ai, o na tūla i mai o se ngā luenga. Ai lilo ai i manatu, pine whaatama ia o lona whaa moe moe. O le usitai i le tua, e pei o le whale ua whausia i lunga o le papa. Le whale whaavai i le lofa ma le anga le lei. Mai e ui lava i le puapua ngā mawhaing tā. Ai e tau mawhai pia lava. E a o i tātou e o tātou mātua. A wātou sanga e whai mai o le olanga. Le pine, tātou whai o na mātua, ua i loa o nā o i a tātou whanau. Ai se ale winga o le whamtalanga Yesu. Ai se a ua whetala iai Yesu i le nei lava vaenga. Ua va ai Yesu i te tonu o le loto o le tangata. Ua va ai Yesu i te tonu e mana o mia e le tangata. A vea ia e whai ma whaavai i le ola atali. Wa le se noa maia e whano o le wha moe moe. Samoae, aua ne ngalo ia te oe pe mai mau o lo malos. Pe ta whea fo'i i le pule o le langi ma le Lalolagi nei. Fili iai o lo taofi, po le langi le pule, po le Lalolagi e pule ai.
Wana o Yesu ke risolava. O i o le whaavae mau tutu. Tā te o lai ma mau e tā ua o le whiwhi le mu. Leo langa nei, ao tātou le malolosi, i le tatalo ma le mafuta i le atua i lana upu. E ngā o ia o lo tā ua whiwhia, e le alii o le Lalolagi nei. O pua ngā e lo ai o lo whaavae. Po le atua foi i le taimi e o mai ai o whawhi tauli i a te oe. A whai o tū o lo whale i lunga o le papa. E Manuia o lo tā mawhai. Ai a whai o lo whale o lo whausia i lunga o leo neone. Usoe e iai o lo na whaawhaingi tā. Ai so ia. O Yesu wa ia whetalai. Pe tusa lava i le se senga o vaenga o le tangata. E tū mau pe lava o lo na alofa malo na anga le lei. Ia i loa pe lava i tātou. O wāre mafuta mai o le tā mawhai. Mo whai e le tua mea uma e pui ai i tātou. Ma tā i ai i tātou i le olanga nei. O wā e le pine, tau nuu o lo tātou wha moe moe. For those of you who don't understand the Samoan language, the title of our message today is to choose the right foundation. There is the well-known Samoan proverbs. Let me say this in Samoan. E whawhanga tama manu I funga o la au mai. Ai whawhanga de tama de tangata I upu matala. Translated, it means that animals feed their offspring with plants and fish, whereas people feed their children on the word and stories. It is a saying that conveys the importance of constantly feeding our young people with words or instructions that will serve as a great foundation for them. Jesus Christ himself taught his disciples and fed them about his words and his stories. Then later fed them with manna as a sign of celebration of feast. Jesus reminds us that our speech and actions reveal our true underlying belief, attitudes, also motivations. Those words are so important that they are not taken away very, very lightly, because the foundation of our lives is centered on a rock, is Jesus Christ himself. It is the hope of the elders for these words will be engraved in the hearts of the young people. Their minds and their soul, their spirits and their body is their life, allowing them to be equipped with the powerful that will prove beneficial in the later years to come. Do we need architect for the first one of a picture of how to build a house? Yes, we do. Preparation of life is not that easy. Without a map of life, just as the house that is built on the sand, soon it will fall. But the blueprint that it comes from the Lord, that's the house is built on the rock. When the storm comes, that house will never shatter. Jesus' words thus comes with instructions and solid build of foundations. It's life to all of us. The good impression we try to make cannot last if we've been deceptive, but we must look at Christ himself. What is the good impression? What is your heart will come out in your speech and your behavior. The most staples and a foundation is that founded on Jesus Christ himself. If you're not sure where you stand today, I encourage you to come. Make peace with the Lord on the rock. Let him know that you are sorry for all the sins you have done. Let him know that your heart is not right with him. Let him know that your heart is far away from him. And let him know that your heart is sour. There is no birds will survive from any sweetness that comes from that. But the heart of the human being is what belongs to God. To God himself, it will look in deeper and deeper into the hearts of all humans. And his decision making is love, peace, and joy. It is the hope that is with such a firm foundation, no matter what the promise may encounter in the later years. But all these parables are in place for us, not to defend, but to live and to walk by.
Obeying God is like a building that is built on a rock. Disobeying God is a building that is built on the sand. The solid foundation is your faith in Jesus Christ himself. When life is calm, our foundation don't seem to matter. But let's not fall asleep or step away from it. We may continue on to push on forward. Be sure your life is built on this rock. Be sure the foundation of knowing, trusting in Jesus, He is the Christ, lives within you. What is the conclusions for our message today? These very few points I will mention. Deep in your faith, there is a rock underneath that is buried under the sand. Don't settle for less. Because of way of life, we have a choice to make, to choose which ones that tell us from in these stories. Your choice, you make it. That Jesus Christ teaches the fruits of the people lives in his teaching. When you come to him, he will lead you by his words and his parables. If you're not sure today, where do you stand? Like I mentioned earlier, you can make that time very, very special as of right now. I heard from the word that we can build a home together as one on the word of God. And I want you to know to call on Lord Jesus Christ, to whom God sent into your life. In the name of Jesus Christ and our Lord and our Savior, choose the right foundation. Amen. O le taimi Lenei o le wha manatunga, i ora se sunga i le ao whaarupenga tanu vasa. O le whamantunga. Tali suanga pa ia al tātou wari. O le whaolotanga. Mo fōina mai, mo oe ma, mo i lātou umawe whatuatua matalia. Le awhia mai o le alo o le tua. Ma liu whalawa au, soifua manu malo. Wāwhio antu i lona mamalu. E whautuaina i tātou le au whatuatua. O mai tātou talia, tātou suanga, o le whaolotanga. Whea lawa e whatino ai Lenei Sauniga. Po tutonu o malu, po tutonu o maota malawa, po malae, po le potu whasala laua Lenei e ka le sia, ma Lana le tio, e paiama malu Sauniga. E leo tātou e mafuai, a o le tua, e tu mau lon mamalu, ma lona paia. Si o tātou wifo matalo. Mātou te mua isa ili antu. Ile mana fisosoane alo wanganga. Stalaina wha malama o mātou loto, mo mātou mawhawhau, mo mātou wanganga. Ina ia whio tūmau ai. Ma manino ai a te i mātou. Ua e au whatasi ma i mātou. E ala Lenei Sauniga. Ona pa ia lea ma mamalu. Lea reto le ola wa le Tino o lo walo. Ona pa ia lea ma mamalu. Le sua o le vine i le Toto. O lo wa le pele o siu ke riso. A o lo mātou whaola. A whio mai. E Manuia i Lenei Sauniga. Lotu tele ai lau whanau le whatuatua. Ai vi i ai pēr o e whāwau. Lenei lawa Sauniga. Whamai o le pōna whaalatain ai lo tātua li whaola o Jesu Kiriso. Na ia tango ai le areto
Ma tofi tofi. Ma whetala i atu i ona so. O lo tino Lenei wa tofi tofi e whai misui o tau. I o tau whai ale nei mea ma whamanitunga i atea. Wa o mauna tau ma mafa ma siile talo o whaftai. Tanga leo Yesu i le ipu masi o la tau luma ma whape atu. O le ipu lai nei o le whenga whau e tu mau e whawavau. O taimi ua tau te whangwanga i aile nei la ai. Tau ma mawhai le nei a re tau ma whainu i le nei ipu. I o tau mana tua. O na pupua ngā. O lona maliu. O lona taitu. Se i o ina toia fia mai. Me lea. Lea usoe. O le nā o tau au ina le. Le reto ia mali sua le vine ia wala e pe on tato fai nei on po vanga na ai ia le tai tai o lo ia le ipu ma le reto ia o tulanga ia se va mol mole te tala ia ma tua ele reto ia au ma tato taria fatas Whapepo i le sua le vine, tātou taria whatasi. Tātou fo atu rumo re tua. I re talo o le whaftai. Ma e are tuae. Ana whatino ina. Whatonunga o le nei. Sauniga. Ma le nei tal suanga paia. E le lava mato upo e memori e tuai. Le nganga whaftai. Awa e mawalunga. Mama wa e whaolatanga wa e saunia mo i mātou. Lea wa. A fia maila wala pere o Yesu Kiriso. Wa whai mo ia le winga le polonga. Ina ia awa o ina i mātou. I le loroto le alofa lea. Mama ngalo ai le tangata wha tuatua. Ia tu mau ia mātou loto mawhawhau le tāua o le nei Sauniga. Haso umba o lo mātou o la tā mawhai. Ia mūpea o mātou loto. Pea tau manatu lo mātou wha tuatua. Ne mawa e o le anga le lei fo ai o la wafio e ala i la wal pele o Yesu Kiriso. Ia i pea, Manuia marti le mulea o lau fio i o mātou tangata. Nei maso uma. Whāpavau lava. Amen. O le a tātou pese o Saunia.
Le manuia ma le file mu sa ili mai pea o lo wala pelo I su ke riso a lo mata wali I whaol. Le maftanga whaavau ma le nganga nei ma sa umma e whaavau lava. Amen. Leia leo so whakatawa sa moe Lenei vaenga o le Tapua'iga ia manatu o leo ua tia I rangi tu tangi le ngaluenga fita sa whengai ma sungai whawhengainga I au whengaluenga tofia le Atua sungai le whewhiau whengainga le Kalesia Nasareta le sungai as Whangarino Samuelu Alopopo tua bao matawheo ia o le sa whengai ma le taitaina o tātou Sauniga o Lenei aso mo le whuirangang whaftai I le sunga ia se pulona tanuwasa ia o le whaiwhiau whauina ia o le sa ia Saunia le tātou whamantunga ia mataitai le tātou Sauniga le tōru whamantunga ia o Lenei sa mo le atulanga whawhitele sa moe lau whaafongaanga ma lau mafuta mai tātou whamantunga whaatasi Lenei sa siri fo en whaftai le Atua o na o urosunga I le au whaingaluanga e tusa ma le tātou Sauniga ia na tapena ina le lei o Lenei sa mo le atulanga whaftai vi ia le Atua I ngā luenga whai o na tātou whaatinoina e mo Lenei lava I tūla sa moai le atunu pele ia
o le nā se sau fo'i a Lenei tama i kālesia e malana me whaingaruenga lana lei tio si ufonga o tai au fou ia tātou te whaitaulanga whaatasi nisi ele i mawhai o na lava atu i le maotau le atua i Lenei aso e whai whamantunga ia a lea a tonu le sa tātou whai whamantunga whaatasi vi ia le atua i mea o mawhai o tātou whaatino ina ia o na whapere maso mātou leo alumanmana ana upu folafola i Lenei aso iso se whata whaitaulanga ia tō mai fo i o na manu e ta pena i nai Lotu soifua mai mātou ia o anga i atu i le nawa i aso fou o whaang manu mai i whi au mga luenga. Manuia tele le newa i aso sa mo i whi au mga luenga soifua mai Manuia.